Kami dia tu 20 ton nika. Tuna kan hu mek hi Teirai Bridge ania mamit ami helai Teirai Bridge hi maximum load limit 20 metric ton ania tuna kan hu mek motor hian apur thai chu 20 metric ton vel ni anga ngai ania balu apura ani hian 20 metric ton pur thai ani rual khan amari na nen hian 20 metric ton he leina azo chin bak chunglam ani tak sia wangin heti ang hian alot akha la thathenin tractorin anunga aron zoya tuna hian tuna tractor kan mulai mek hian tuna ama ami motor ina apur kha anlot thathena hian balu hi tem aron ang then saka chu api alama son an load le don ani motor ason chumi helai hi aveng tu anoma asira hian PWD site office ahoma hetatang hian helai zo tu te hian helai ina azo chin bak adol zo chin bak kalphal lo ani awang hian heta duty te hian helai hi ti hian an veng ani hian uko in hi ni lai cotton ni ani a heng tractor te hi mal tractor te ani a helai chevela mi te hian hetiang hian in hlona thatak po an lom hu phal ve bok ani LP ka tipel an no ta guys. Run da la. Amero chu ti lai chuan he motor hian alot atang chuan danang chuan an la thathen ve nge ya ni china kan lom hu tak te ang khan an lak thak then ero hi chu atlem hle maya chu omzia chu dan zom lo an hre sia veng tu nam box sia dan zom thap sin maro chu a oi te hi tuna motor local po hi an oi te hi an en tai lang chuan adik thap chu a har viawang maro chu adik thap lo hi kan soi thei bik lawa engpo ni se he lei atlo da turata na helai kong zo tu ten thataka dan an zom hi chu alom om ve shim bok ani tuna kan hu po hi aron kalmuang khop maya lei hi an zo phim khur khop mai chu wangin he lei po hi atlo viau tura ngai la asiam tu ten an siam tlo let lo chu thu san ni se azo chin bak kal lo tura roman na sarkarin an siam chu azo tu te chuan tatakin an zom ve ni chuan alang ani